Sumangbayak manen kakailyan. Agaluto tayo mangkidi iti sinigang nga intuno a karne iti baboy. Uy, sakbay na, kumusta kayon apo? Nangal daw kay kadin? Namigat kayon? Wenno anya? Ay kada kayo agbuybuya apo datoy channel tayo. Nga napaluan ti Dulang ti Ilocano channel. Kaduandak nga agluto iti sinigang nga intuno a karne ti baboy. Alagam sakbay na. Kay ko lang apo nga iparang na iti nagalaan tayo apo iti usaran tayo nga lutuan para iti datoy sinigang tayo makita yo data karayan kasla kay nagbubuyat ti sinanya ayan mga datay mangkidi iti aba. Okay, pinaro tayo datoy aba datoy ket impakada tayo apo. Okay, data apo aba at nadalusan tayo mabasitan talaan tayo lang apo data bagas na ito naman minsan tuman ket padasan tayo tuman ti giniktaan nga aba. Wala nga masakbay na po nga rugyan tayo tagluto sapay kumata buyaan nyo datoy manipod ti rugi aging gana iti udi dati nga video ken importante la unay nga subscribe kayo apo at paki-share lang nga po datoy video tayo subscribe ken pisilin nyo apo di kampana datoy apo dagiti rekado tayo kasapulan tayo ti asin, paminta, bawang, sibuyas, ken kamatis. At syempre, hanga kompleto ti sinigang no awanti salumagi. Data imbilag apo nga salumagi, natural apo ti alsam na. Daitan apo di aba nga inala tayo mali po di kayan at syempre dagito yan apo iti kangkong, pinagsina tayo ti ungkay ken iti bulong. At karne iti baboy. Nyapay ngay nga ron, antay mga sigang nga ron ti manok kanya. Ayan, rugyan tayo na po dagluto iti sinigang ni apay nga ita uging data lutuan na dayto yan ito na kunaklakat no sinigang iti lutuan na dayto hangka di apo amoy datoy gamin ti wagas tayo nga mga ron pagbiggangan data uging amoy gamin no agaramat kayo data plastic wenno saan data gaas or data mismo chinelas agbaningay nga naang suot DJ ituno yun dita iso ka may mayat data gastob na dati gastob yo apo. Okay, naparpartak pa kidi ang agabiggaw ikan tayo labasit data ayan rugyan tayo moten iti agatuno iti karne iti baboy ayan datoy sinigang tayo siguro mas dao dagiti daduma na inyang tatiraman na data ay naapaw na imas datoy so nga padasin nyo datoy so nga datay kunakit buyaan nyo datoy manipod tirogi aging gana ti udi ken hanyo apo nga i-skip datoy apo video tayo ni mabalin samot niya mabalin sa nga pumigdikid disditan apay nga ituno tay paylaeng no mabalin tay mga sida nga kastan kanya mabalin sa nga pangpulutan. Okay so data apo ituno tay lang data sarabasab tayo datoy apo karne at actually hampay uning nga naluto data isarbasab tayo ang tab na tikasta ket medyo smoky dijay raman na anya ti Ilocano na yan di punadang smoky. Okay so ikabil tayo na apo dita kaserola datoy intuno tayo apo nga karne iti baboy mas dao kayo siguro naapay ka tinudok ko payla ang ti kawayan no napansin nyo gamin tatay DJ pag tuntunwan tayo aglalati apo iso nga tinudok tayo ti kawayan nabayag kami nga hanga na usar iso nga data inusar tayo at isa ron tayo matang ipisok dagiti rekado pagkakaduan tayo amin ng data ipisok tangay nga sangsang kamay sa napo dagita nga rekado pagburkan tayo lang apo datoy ayan at nagburok na kastan syempre hanga mapukaw dagita impurities. Okay, naging nga impurities. Basta luto kayo iti karne, paburot kayo, anyaman nga kita ti karne, ada nga dapo dagita impurities. Magkidi nga narugit data apo, ay nga ada kanyayo no kayo apo nga ikatun data, ay nga no para kanya gamin, ay katagamin data tapno ti kasta may mayat tibuya na data sabaw tayo data lutuan tayo hamang nga daktal nga pukaw data apo itiraman na dayta sinigang nga karne iti baboy ikatan tayo lang apo data nga impurities nalabit ket damat ibukod yo apo nga version iti sinigang
dati ket bukod kumat apo data nga version at mamati ak apo nga dagiti bukod yung nga sinigang ket naimas na tama kanya. Okay, so kung ano kasta nga nagburat kiwaran tay basit sila kay bubuya ti teleserya niya data nga pa nagkiyo kay war iti pa iti lutwan. Ayan, oprantay lang apo iti nabarang sa bao datoy salumagi tapos niti kasta katantay nga ipasoroton apo data bukol na depende mo kanya yun no ipisok yung kasta nga mo siya gamin gaputa hantay mo nga kanon apo data bukol na mas may mayat nga lusak-lusakan tay laangan apo data tay bulang tayo gibukol apay niya raman na ya data bukol nakaramang kay ka din apo ti kasyay data bukol iti salumagi. Okay, so data na po amo yun awanti salumagi mabalay magkidi data naganan giyad batay sa dito ya yung bag kumaan bayad na mata niya mabalibat apo DJ kwa DJ nakasashay DJ makikita yung ati patalastas di television at dapat tila ako na nakwadyayan nga gabi wano aba ay nga mo siya gamin gaputa apo data sa lumagi may kay mas kay ko gamin DJ natural nga raman na nga iti sinigang mo talaga nga di sa lumagi data po ti makuna nga tunay na sampalo ko kas makita yung okay, so kiwaran tayo pay basit apo datoy kalaban tayo pag burakan tayo laang basit data. Ayan, at sa tayo ipisok apo data aba hanga data kamote nga makikita yun pag na naukisan. Okay, so ipisok tayo apo data aba medyo parpartakan tayo lang apo datoy video mapansin apo ket pudupod dun tayo at amnti kasta ket hangkay ka matatagkan nga ag buybuya kadagiti aramidan tayo. Okay, so ang subscribe kay man kiti kakailyan at pangpangaasi apo pakishare yung man apo datoy lalo kada kayo nga OFW or hamurehang OFW basta Ilocano apo at kahit na sa inyo mga Tagalog pwede rin ito Okay, so unan tayo apo datoy ungkay iti kangkong amuyo gamin data napi nga pinagsinap medyo natangkan gamin apo data ungkay iti kangkong. Ayan, so pagburakan tayo lang apo data sayang magamin doon lang mo data supay iti sustansya na apo data sinigang tayo Okay, so data medyo nagburod ken at nariga mo na malabas data ungkay isaruno tayo mo nga ipisok data bulong iti kangkong makita yung apo nakasal sa diwa kaalala manipod apo ijay karayan fresh from the river na kunada apo ayan at gapot adamot apo ti utong nakita tayo ipisok tayo lata. Ayan, may mabalid yung matapong ikanti radish no adalaki di anya ayun dati apo ket pangsidaan laeng gamin apo ti balay mga pang restaurant gamin datoy. Okay, so madam na malaang basit lang apo data minsan lang nga burak data mabalinan apo datoy sinigang tayo. Wow, agasam nyo data nagmayat na niya idapon tayo na apo data dalikan ta gapona ket na hantay payat nga ma-overcook lalo la unay dagita natin ta tikayat tayo kadagita natin medyo nasarangsangay no nungal-ngalon tayo lalo data kangkong kasama ton data utong. Ayan nako tiangon na apo datoy talagang kombinasyon iti sinigang ken intuno. Ayan at datoy apo ti naimas nga igupon nga sabawan niya mapansin nyo apo medyo pimalo basetin apo data digo na apantay man apo yan ti lamisaan ta ramanan tay manlaangan daytoy sinigang tuyen wow daytoy yan apo ti sinigang nga intuno a karne iti baboy makita yo apo data intuno nga karne tapos insigang pay nakaberber di dagita nga natin nakasarsarang sang dagita tapos data sa na medyo napalot ken nakilnot pay data bunga bagas ti aba usto datan video ta raman ng tabanlaangan dayto yan video kalaga nga video mapangkakit di manganon ta bumao mo data sa bao
Ala, o sige. O, ramanan tayo man kit di dato ini. May sana manan nga mangmangan. Apay tadi ka ngay nga gawis. Oy, karuba. Ha, umay kayo na po. No, ang kay pay nga nangan, umay kay gumaot to yan. Tani, kasladyak sa ako magagaban da ito niya. Okay, so ramanan tayo man datoy apo sinigang tayo. Dati karne. Tapos data sabaw apo nga medyo nabarabay. Oh, nagimasan talaga nga di alsem na. Tapos di jay raman ti intuno. Oh, nagnanampay data na tang nako perfect nga sinigang nga intuno nga karne iti baboy. Ala, at sapay kumaapot naliliwa kayo ken sapay kumata damat ti nasurusuro yo iti datoy channel tayo nga Dulang ti Ilocano channel. Ag subscribe kayo na po. At sabi ko mata, pakishare yung matanda dati kung natikasta kita adumat iti makabuya. Agyaman na kanyayo ken Diyos ti agina kanyayo amin ako.